The country and whole else and somewhere a man whom so a man Ghana a moo arches and now on a maya befu and 10 so no beer and on a hashtag another donor Eddie woman ejuma and none am so a matches another donor who say fix your mind, fix yourself, need a car a year and when I ever for and then the yam and no war air casse a day ni a copium a dra a robo sempa a p a day a free more a one say a Béaten Eddie Ibrahim Muhammed adodona enim se kaka ai ebusuafo macho kaka ene de watona nanom ewo ensiedo enanom memenda ye nua be meyi na chese mob enkofo betu egu no so edi no bonefo sem a chese na are hopa eye eno enam som ema ye de no kokopie mu ewo ayaresa bia na woje ayareshe na ayareshe no emu no na chese emu ye den no womo you know edi efre yes etuduma say district hospital edi wonu ekokopie mu ewo okonfo anoche teaching hospital na eho ena chese eye edwode ya oje mu edi efri atiasefo asasi eso na eye metro kaka aye ka no ho asemi oyo obi a ewo adwuraman eho no mo edi ene echese jai enioma enkoso yie ohu ni se wo se aban no enhwe na wo mo enye ne de eno eho ensem ena wodi edi eye dwuma pa eye ajese wo kɔ ne platform eso krampo no dia ene eda ne da oposi eye fix the country eba no eye adwura ho no mo dia ebeka se wono ne gangari a wono ena chese wodi wo manimu ema wo mo edi eye wo mo dwuma na so eye kasamafo edi makromafo no ajese wono do hu ne se enoma bi wo ho no ma wontimi enye enhwehan enka na no emfa entumu ewo ho no mo entina ho no mo ama chese enoma ensem enti so beka na enobenam so ama empenifo etimi asore waka ene na wo beye ne no na chese enam se de na enoma ebobo ba ne se de na enkofo eka eye ensem no nyina no ya wompe or like one ampe ne na ho keka ene ne dwumadie a wodi ede eboa eye adwuraman a ene de me ne wo ekase nkofo akoto ahye ne so a wo mo abro no fomfam nam so amanatoa eye ne nkwanhia ewu na ne yire a woye mother of 6 eye Zahada Hudu awadi infishia aduanan 40 years wode ensem ebebetu edwa no wochemu ese wonumpo no woma eye ni kunu yi warning ai wotia no mani hunu se eye miwra dia wode wo ho ekwakwa akodon yi hwemu ye because ye nyoma bi wo hono mu a wanyinya eye threaten warning a wochemu a chese empanifo bi no mokrampo no send no ni kunu eye warning letter ai a chese the warning letter krampo ebrand woche eye district police commander ye wo mo send na ye warning letter krampo de ebrand no kache ne se wonyan de wo ye ne san se edi ehun ebre enkrofo a ewo ho ma nya sa na otokoso a eye dia na ne atwea na wo mbetwe na so wo mbe arrest no na wo nso assign a prosecute no na no na chese wo to aso ebiem ka se after say ye de warning letter no krampo eba ye no allege ye say MPP members including eye DCE Muhammed Bamba ne wo mo keka ho nyina no chese womo ende ensem anase womo reporte ensem de ma posifo efa ni dwumadi a wodi a edi ehu eto eye enkofo eso eno ena kwansi wo start enyinya eye threat messages edi efree enkofo eho no mu a eno enam so ama enede ya ye ne wo ekasai edie ye nua be ma no wonka atiasefo ehu ebiemu na ansa na ye be ko ne nsem no mo se de wo chechi nsem no tu dwa na me kan mo ese Ochade Herbal Center ena eso ya sen ema ye de adwumadie no eba ebebesomo abre ene abrebia Ochade ese yare biara adokrowo se ye hunhum de hunam ene ede obete ne te ede amasan se enuaba ena wodi edi eye ne dwuma ena enua hini ena eno so wodi etu eye yare ne nyoma nyina asinti wo ba wo pa wo bema hunsuo chese agene na wontimi enkuma boa tutu entimi nkuma boa de ene na hu behia se obefa Ochade number e wo screen no
no eso na wone no atwetwe eye enkomo na ebusuafo ye to ensem no eso na ye haza ye hudu ne nsem a na chese wodi atu edwa no wo chiremu a early hours of Saturday and I would say de be edi every one more compound also of say nukunu ponchi and say nwe bi na wo pam wo mo edi everyone so na wonim se na nukunu enkofo attack no enti bra wo hu ye a chese ne wonso no na ne okohu ye ne se nukunu na eda eye mojamu a ne enkofo wo mo ebo aye wo mutimi erahye ya wo mutinu edi no kokopie mu ewo ayaresabia a chese wodi etu edwa echemu ese ataka enkrofo ede eba no so a wo mo ede beye se de beye chese wo mo ebe kana no ayede ede atum a wontimi enkasenti e brand ni wura no ekokoda mu ewo ayaresabia ne de na wo mo hwe ne mu kwan se nka no ho ebeto no na watimi aba abonten na waba bechire mu se nipa asumasi ana wo bentin ni nkrofuko bi sei ena mehu wo mo se wo mo eto ede ahye me so a chese enu adwada no wo mo ante asem de kra amfa every comfort anoche teaching hospital ababeto edwa ese yenua bema eye macho kakayi wato nananom ewo ense edo na ansa na wo baba woni last poster ode eto eye ni Facebook onum na ocho yesem eye breaking news. A dictatorship system of Ghana has arrested Efia Odo because of Face the Country campaign. Ghana is unsafe for this country. We any last statement I will try on the platform as well. And no enam so emasa attack yi eba ya enunti ye di agina so ebusa se enti so. Mapuna ewo omeyi emu a woman yo madwen se wo mo be hwe se omeyi ebetimi agina in a good shape. Na womo ebe bringe ye mpanifo no adwen ede aba yes into ya ekoso ewo memu se ne ebe ya wo betimi agina wo mo enan so na wo matimi akon na wo maboa na oman no atimi agina yie no enti se wo mo esore ekasa na ye de ntire na ebe kwa akomo mo na ebe kwa wi ase ye beku wo mo ede a na any statement wo make ya na wo di efim se enti Ghana are we save no abusuafo eno na ye so ye guso a ye se busa se enti wo mayi ye save die se wo be kwa ka bibi ye se wo ka bi ma men ka bi amamuo mu enso so amamuo yi wo kwa bi na wo kwa kana se chese and go in favor of the oti akonya so anase empenifo wo mayi mu na enu nti ye be yi wo e di efi wa na se ye be soma nkrofo bi ama wo de warning letter abrow aka cha wo se wo di fear and panic e to nkrofo eso enu nti ye betimi aba ba arrest o prosecute too na eno nam so ma ye betimi age wo kra e di efi wo nsemo e di na ne wo mayi ye wo ba bi pa bi e di ejina na omayi enchirumai ebenya dache papa bi ede ebusuafo sei na wonso wutimi hu ensem yi esi efa wajenche no fabra ebebetu edwa ewo too much in comment section na like your videos na share ewo all the social media platform esumidia ene ekia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram